Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, the like album, yeah, Benny Mangan, of course, yeah, 2024. Mahlasela, of course, in relation, of course, to online. So previously, while I was 30 minutes in if you enter a video, of course, like if you come so Benny President, of course, like number 2 on iTunes. However, kuve ku nghena ti-comments to tala kwalaho kha ku yi le ka number 1 vo xabasa as you can see kwalano sweswo kwala tani swona vo tlangelani kwalano vo ntwanano vo nhlamulo vo Leonard va ku ha tlhela Master T na ku hi le ku hi chanceleni wena vo Mbekwa va ku hey Master T vo Goyo va ku tlhela hi le henhla sweswi so a hi ni ya confirm of course so hi hina laha of course a ku zi ku ndliwa swilo swa ti-chancel leave for the video and under careful ngopfu no kana update so hili as you can see a hi jangi vele nkarhi hi lo a hi langutani nkarhi hehla 15 siku Friday 04 October as you can see kwalano 4th October kwalano so hi hina lawa hi fike hi search ku iTunes top 100 albums iTunes top 100 albums leswi hi searchisaka swona sweswo ivi hi nghena hina laha hi fika hi click a link as you can see swilo swi clear a henhla nkarhi wa ha kombini hi luwa 15-16 sweswi manjheni wu tlhe wu tlakuka wu tsakise wu tlhe wu gonya 15-16 as you can see kwalaho so hi hina lava ha zuma manjheni lava hi hina lava ha zuma a henhla ha swona ku tsariwa ku South Africa iTunes top albums as you can see hina lava zuma as you can see kwalano kuna vumbombayi so fika hi cheka hi fika hi kuma ku boom a hi hloya murangaphandle already murangaphandle leyi as you can see a hi highlighteni yi le ka number 1 on iTunes yeah guys langutani nkarhi ehenhla ku ta tlhoma sweswi i 15-16 so this basically means in 15 hours Benny Mangan kota ku va a fika ka number 1 on iTunes just like that so hi nga vula tani ku leswi masingita munhu congratulations to Benny President a hi tshovi ngopfu record because last year a yi nga vangi this fast a yi nga vangi this fast va streaming swinene so hi nga vula tani ku congratulations to Benny President and also congratulations to those who are streaming competition a yi ri tight swinene a ni swi vona ku na moya wu ri kona of course eka ti-big fans tin'wana to sungula Mr Post so a fika tsala this post a fika tsala ku so Makhadzi already number 2 ka iTunes with 22 plus of course ku kombisa ku yi going and stuff like that so laha ku ri timhaka to Benny Mangan a ha ri ka number 16 so video already a ni yi record ni yi veka tlhelo laha hikwani ni nga expectangi Benny Mangan already today a nga vheta ku number 1 a ni holo veka tlhelo ku ha heta hi khe hi update later so as you can see ha swona ku moya wu kha wu bela kwini vo soli Gezani Nukeri kwalaho kha ku themendeliwa Makhadzi so Benny Mangan yi le ka number 1 vulani swin'wana Gezani so loko se murangaphandle of course yi ya ka number 1 fika tsala this post a nga tsala ku Chiefs he sold out tickets yi khoma number 1 of course kambe ti-results though only legends will understand which means ku ya hi solo Gezani Nukeri album a xi bi nchumu xi wu fika ka number 1 ku hi yena leswi a vulaka swona hayi a redzi and then of course hi tlhela ka YouTube okay hi vona ku swi famba njhani swi endla ku ngeza ku cinca match swi le ku cinceteleni swilo already mos swi le ku cinceni swilo what's happening ku le ku streamiweni so as you can see number 1 top 3 i Mahlasela ku landzela Magic even then ku landzela Malwela se loko ni kha ni langutisa laha swi ti kombela ku Malwela yi ta nghena yi overtake Magic laha leswi swilo swi fambisaka xiswona swi ti kombela ku na ku maybe track leya Magic leyi na ku ku ndleka hina vahanuna ku ndleka hina na ku track leyi na ku van'wani va comfortable hi yona kumbe a va ndli swona kumbe a va romantic a va ndli swona a va provide na ku a va that romantic a va na ku a va feel a little bit guilty I don't know what's happening but in overall album yi le ku tirheni kahle as you can see kwalano hi vona ti-views ti famba xinjhani as you can see mali ya xava hi did kambe yini ku na track leyi na ku hi langutisa mhani a John 9.8 vona va le ku streameni okay as you can see yi le ku tirheni swinene vheta hi cheka of course laha hi le ka YouTube la of course vheta hi cheka na le ka iTunes hi va ku ti-sim ti famba njhani sweswi hi ya ka ti-songs hi ka album hi ya ka ti-songs album yini leyi a swi lodini sweswo hi loda hi vona
Okay, so loko hi fika hi tala hi fika hi kuma ku na ku hala xa ha to gonya murhangaphandle na ku ha ta update ka ti-songs la WhatsApp as you can see se mahlasa xi le ka number 97 ka previous video xa ha ri henhla xa ha ri kuma 20 something as you can see mahlasa hi le lexi xi le ka number 7 as you can see kwalano ni expecta na malwela ku yi gonya ku nga ri khale yi fika kun'wana kwala as you can see so na Magic yi le ka number 14 ni zume enough kwala hopefully ni zume enough ya hi leyi okay and then mahlasela hi le ka number 7 as you can see kwalano so swi loko malwela nona yi somewhere around kun'wana kwala a hi 11 vona ku hi a ti ri tinharhu ti famba ti ri tinharhu ku huma menemene as you can see hi leyi hi le ka number 21 and then number 22 ku na malwela as you can see so menemene yi le henhla ka malwela swo ni hlamarisanyana ku hi hala ka iTunes a swi fambi ku fanele ka YouTube yeah in overall that's what is happening hala swandla yi nga ha ri yin'wana track bolo ku loko line yi zile so swandla ni fika ni henda swin'wana mara na ku ti tiya hi nga ti komba swi ti nghenile tin'wana manjheni a ti nga nghenanga ka previous video as you can see ti koho vo ma 93 94 95 96 ku nghena mali ya xava maxelo makombandlela mahanyelo a xi bini mahingani ku ya hi le ka online vanhu va le ku streaming hayi swi huwa this year xi tshovete record ku ra ntiyiso record xi yi tshovete in 15 hours already hi le ka number 1 that's crazy guys that's crazy na ku last year a swi teke 1 day because a yi stake ka number 2 a ku ri ku tikeni ku va yi nghena ka number 1 so hi swo sweswo hi tlhe hi confirma hi tele leswi hi telaka swona hi leswi ku murhangaphandle hi leyi yi khome number 1 hi leyi a ku editiwe nchumu ka Master T mi swi tivaka ku munhu a nga ta fika kaneta video ya Master T ta so ha ti kanetiki as you can see leyi mahlasela hi tlhe hi loda hi hina lava hi lodini advert yi le ku cinceni se yi komba truewords hi loda kambe hi vona ku se yi komba hina advert hambi swi le ku cinceni hi ku to open minds sweswo hambi yini sweswo swi le ku cincacinceni swilo kwalano sweswo a ku chansiwa la as you can see leswi hi le number 1 hi movie so leswi no endla a ni na swi tiva ku video yo hetelela guys that's ni nga jahangi no jaha hi leswi kambe loko ta yini kambe ni swi endla njhani ku na track leyi ya mina ni yisa le henhla swilo leswi ni ku swi even then se ni tisa nkarhi lowu hi le henhla ni ku as you can see swi va swa ha tikomba swa hayeletekeni ma swa hayeletekeni laha swi hansi laha nkarhi i 1523 siku ti 4 ta October as you can see kwalaho hi leswi as you can see leswi a ku editiwa nchumu la nga ta kaneta a nga va se o bari kahle lembe ra ku loko a cheka video liwa loko a nga yi cheki namuntlha hi leswi Google futhi yi tlhe yi komba yi ku translate copy and share lomu tlhaka hi mo swi leswi so mara hi sweswo guys murhangaphandle xitirheni lexi number 1 yale hi yale yi fikini yale the views ti le ku tirheni swinene loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe a hi streaming guys so loko album yi huma yin'wana na yin'wana ya artist yin'wana na yin'wana ha stream ivi hi jaja late a hi yingisela music judgment yi nge yi endli one day guys a yi nge yi endli you know the time to listen and stuff like that yeah loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe